Da još ima ljudi koji svoj prvobitni hobi ili ljubav, talenat ako baš hoćete, pretvori u skroman posao dokazuju priče koji nam ispričaše naši sagovornici. Novu sezonu emisije Da sam ja neko započinjemo u Živinicama, gdje su nas dočekale dvije priče, malo više ljudskih sudbina, slučajnosti koji su vezivale čitave porodice za specifične i tradicionalne zanate. U Priluku kod Živinica nastanjen je Nermin Halilčević, koji više od 20 godina proizvodi zanimljive predmete. Prvobitno je to bio hobi. Kako saznasmo, u 13. godini počeo je izrađivati i prve oblike. Na početku, sjeća se, i nije bilo uspjeha. Narodna izreka kaže, prvi mačići se u vodu bacaju. Tako je bilo i kod njega. Prve korpe koje sam izrađivao, te su mi ostalo u sjećanju i danas se sjećam. Znači, prvi korpci koji sam ja izrađivao, nijednu nisam, sve sam bacao niz vodu. Dok se nisam naučio, kad sam se naučio, znači, to mi je jedino ostalo u sjećanju. Početak ovom poslu, znači, što sam ja se učio te korpice raditi. Nakon toga, kaže, krenulo je. Počeo je dakle sa malim korpicama koje se uglavnom koriste u cvjećarama, pekarama i trgovinama kao ukrasi. Svoj hobi pretvorio je u zanat koji peče godinama. Imao je Nermin od koga i naučiti. Ovime se bavio njegov otac, a pomoć nije izostajala ni od drugih, koji su također bili uspješni u izradi predmeta, pa čak i namještaja od pruća. Radim sve vrste korpica za cvjećare, aranžmane, znači pekare, ugostiteljske objekte, znači stolice, sve, znači što god ima od korpe, sve znamo raditi i sve radim. A što se tiče težine posla, meni nije teško ništa napraviti, samo da ima materijal. Znači sve se može napraviti, sve lako napraviti. Jer tu sam se usavršio, znači radim 20 i kusur godina, znači da sam se ispraksuo, znači da mi nije ništa više teško. Jedino, sad ti kažem, težina je jedino za prut. To je najteže. Nabavka pruta. Stavi to na... Teškoću posla rijetko osjeti i Fadil Hasić iz Šerića kod Živinica. Vrelina vatri u peći iz koje počinje nastanak vrsnih dijela ovog kovača osjeti se na samom ulazu u kovačnicu, koju je izgradio sada već daleke 89. godine. Međutim, njemu ova vrelina čak prija. Reče, što je materijal bolje zagrijan, lakše ga je obraditi. Inače, Fadil je svoj radni vijek proveo u jami ovdašnjeg rudnika. No, nakon penzionisanja vratio se svojoj prvoj ljubavi. Tad sam penziju zaradio u rudniku, a posle toga sam ovdje 89. napravio ovu zgradu. Kupio ovo sve otpremnine one koje sam dobio. Tako da sam uzeo nakovanj, sam platio u Gvožđari 5 milijardi 964 miliona. To kad sam dovuku kući viču ljudi, pa ti si dao najbolje 2 krave. Ne mora bez njega. I eto tako onda jedno po jedno. Od 89. godine sam ovdje radim. Penzija. Imao posla. Pa ne znam šta sve nije došlo ovdje, od sikire, krampe, štila, onda kose, šipčenje, onda potkivanje konja, to je bilo za vrijeme rata. Pa nije si mogao pod 5 parije stajalo, ko nije. Sve se odalo na poljoprivredu bilo, nije bilo ni nafte, ništa. Teško smo prošli ovdje, to je bilo narod dolazio, daj ovo, daj ono, pravi plugove, pravi halač za oranje, brnače, sve je to išlo tu. Tako da sam i ja i 2 sina, da nismo imali kad, maltene, jes. U posljednje vrijeme malo je posla za kovače. Industrializacija je učinila svoje. Međutim, ovaj kovač, jedini u svom mjestu, kaže da kvalitet ne može biti isti. Danas mu ljudi uglavnom dođu za pravljenje sjekira, potkovica za konje. Ako si najbolji u svom poslu, nema brige, navodi Fadil. Vjeruje da je on među boljima. No, nije lako bilo dostići taj nivo. Meni isto da ljudi dolaze iz Grabovice, dolaze iz Živinca, Gornje, Poljisa.
Sve je tu što se tiče sikira. Još mi niko nije vratio sikire da je iskočila i da se je savila. Jer ja sam to učio, mene je majstor 5 puta vraćao jednu rudarsku sikiru kad okalim i dođem njemu, kaže majstor Smajo, hoćete li pogledati, on pogleda, viće, nije dobro. A što, kaj ne znam? Ja opet u vatru. Kali, ja poslovođem. Poslovođa meni kaže šta ne valja u ovoj sikiri, koji će, što znam, kako ti ne znaš, ti si poslovođa, ne znaš, a majstor, pa kad je ti majstor rekao da ne valja, ako ti on rekao da ne valja i ne valja. Ja sam poslovođa da naređujem, a ja ne znam što on zna. Onda je meni sve bilo jasno. A više sačekaj malo. To je bila u 2. godini mog zanata, ja sam radio puno vrijeme, 8 sata posle radnog vremena, u školu od 4 sata do 9, 5 sata. I onda izvadi on knjigu iz stola i čodi van. Vidiš ovu sikira pod brojem, tijem i tijem. Grije se na toj i toj temperaturi, boja kava mora biti eva. Jel to ovo pitanje? Ja, sad ću ja u vatru kavi. Majstore, hoćete pogledati, će sad je dobro. Da je i Nermin vješt majstor kome ljudi vjeruju, dovoljno govori podatak da sve više ima posla. Nije ga manjkalo ni ranijih godina, potvrđuje nam. Kvalitetan materijal za izradu i njegove spretne ruke jednostavno su putokaz ka uspješno završenom poslu. Njegovim dijelima mnogi se dive, baš kao što je bio slučaj i sa našom ekipom. Uvijek je to bilo, uvijek su ljudi uzimali i korpe i stolice, znači ove godine sam možda ponajbolje prošao sa stolicama. Prodao sam, sad da ne kažem cifru, ali prodao sam puno, znači dosta artikala, stolica, stolova, korpa, znači tu na stotine se radi. Ovih korpa, pijačih, znači to su sve korpe koje idu na veliku. Pa moraš uživati u svom poslu, ja ovaj posao volim i moram uživati u njoj što se tiče, to mi je, imam diplomu, znači završenu školu. Bože moj, šta ćeš, nema posla, znači ima to. I to sam zavolio, znači, i prihvatio se toga, šta ću, takav je laka da se mora boriti čovjek da živi. Za kvalitetan proizvod svakako je bitna i dobra priprema. Ovaj majstor svog zanata pokazuje nam način izrade dijela vrijednih pažnji. Znači, ovo je pijačna korpa, prvo se pripremi pod, znači kad se pod uradi, onda se šibe proberu, počne se korpa, znači štafle se podaraju, proberu se šibe za ove ovdje, znači podaramo i te šibe, znači i počnemo korpu. Kad imaš materijal, znači gotov, to je priprema neki sat vremena. Znači da uradimo ovu jednu korpu. I zavisi sve od veličine korpe i koja je korpa, na primjer. Imaš korpe ove što mogu za sat i pol uraditi, a imaš drvarice što 2 sata treba. Ovo je vrba, znači nabavljam je u Orašju, plaćam kilo 3 do 5 maraka. Sijana vrba, znači. Ne može ova divlja što puca, iz svog razloga ne možeš je motati ovako. Razumijete? Prije nekad davno se radilo te divlje, ali sad je već to kako su ovi za sada, dole ima i dole plantaže velike ljudi. I dole se nabavljaju. U svojoj kovačnici Fadil pravi mnogo predmeta. Sve što njegove oči vide, to ruke napravi, kažu njegove komšije, s čime se i on slaže. Od potkovice za konje, pluga za oranje do ograde za dvorišta. Sve su to predmeti koji izlaze iz ove, na izgled, trošne zanatske kuće. Što god sam pogledao očima, ako sam pogledao i osmislio nešto, nacrtao ga sebi u glavi, ja sam to napravio. Samo ako imam mogućnost, ako sam mogućnost sa halatom, pošto tiče kovačije ovdje, zavariti,
i ovo, ono, ne znam, nešto sve što se tiče kovačije, više ja sam kovač. To me nasihira. I najmanje. Ne znam šta da dođe, šta da ja mogu raditi. Plugove od traktora. I za zaprežna uvozi, i sve. Radio sam. Pa dođu ljudi od pluga, nije ni zašto. Ali ja njima kažem, ljudi, nemojte tako, ja sam od 11 godina, su mene cugle na vratu. Ja sam s babom morao od 11 godina ovo naše polje. Svake godine sam ga pregazio sa kraja do na kraj s konjima. Kako sam uzaznuo za sebe i vidio na dvorištu, konja smo imali. Donedavno sam držao, sad ne mogu više računa držati. Upravo su potkovice za konje najtraženije među ovdašnjim stanovništvom. Da ih treba još uvijek pokazuju nam primjeri baš iz ovog mjesta. Tokom snimanja priče bili smo u prilici da se uvjerimo u majstorije i znalačke pokrete vrijednih ruku koje metalu daju oblik. Pratili smo izradu potkovice koja, kažu, sreću donosi. Zatekli smo i budućeg vlasnika novonastali potkovici. Strpljivo je i mirno čeka, kao da zna da je riječ o unikatu namijenjenom baš za njegov lakši kas. Fadil kaže da ove potkovice traju više mjeseci. Evo vidiš sada ova potkovica, recimo. Da bi dobio ove rupe se provokaju. Sad i moraš malo, ako je ona dobra u podu, tući. Stučeš tako da one opet dobiju malo uži prostor da klina ulazi skroz u nju. I onda velika je svrha, ako se ovu ja potkovicu nisam pravio, to je došla na konju, da se ove rupe ne probijaju baš skroz van. Onda malo klin uhvati samo roga. Suština je u tom što sam ja to iz svog iskustva na svojim konjima, bar popola, jer onda je veći rog, veća mogućnost da duže potkovice. Ja kad potkijem konja, napravim potkovice po 3 mjeseca, konj nosi. Između što on malo izraste, pa konj potuca, izraste po 2-3 centa. Isto ko čovjek kada ubije čist na golema, pa sve mu smeta. Svakako da kvalitet ovih proizvoda zavisi i od materijala od koga se pravi. Fadil se trudi koristiti najbolje što se može nabaviti. Takav je slučaj i sa Nerminom. Kad pripremi dobar materijal, dalje je sve stvar rutine. Što se tiče vremena koje je potrebno za izradu predmeta od pruća, reče nam da najviše vremena iziskuje izrada stolice. Jer stolicu danas ne možeš uraditi nek jednu. Počneš, znači jednu završiš, ne možeš početi drugu, ona se suši. Znači, što bi počeo, ona se osuši, nema nje ništa. Pa ja sutra opet stapat, znači isto ovako jednu završiš, to je malo jedino komplikovano. Valjati štapove, nasjeći, skuhat, sve znači. Ima dosta pripreme kod stolice. Svoju ljubav, a danas i zanimanje, Nermin je već prenio i na starijeg sina. Dobro je da on to zna, ali bi volio da prvenstveno završi školovanje. Interesa s njegove strane svakako ima. I pomoć supruge u ovom poslu također ne izostaje. Samo zajedničkim snagama i mogu uspjeti u svom zanatu. Nakon priča o zanimljivim i starim zanatima, put nas dovede i do Đurđevika, tačnije do najvećih stećaka na području Živinica. Jedan od njih je specifičan i po tome što se nalazi u dvorištu porodične kuće. Saznado smo da je njegova lokacija vjerovatno razlog što je među najočuvanijim stećcima u našoj zemlji. Mišljenja je historičar Zahudin Maslić, koji nam i prenosi priču o ovim historijskim nadgrobnim spomenicima. Ovaj stečak je na prostorima naše općine je najveći po dimenzijama. Na njemu nemamo nikakvih ornamenata i natpisa
i veličina ovog stečka iznosi 2 metra i 80 centimetara. Zatim širina je oko 1,30 m i visina oko 1,5 m. Stranice šljemena iznose 76 centimetara i ovaj stečak po svojim dimenzijama, kao što sam već upravo malo prije rekao, je najveći stečak na prostorima naše općine. Stranice ovog stečka završavaju izgleda kao okapnica, što vjerovatno ima i za posljedicu da je on dosta dobro očuvan, kao i u dvorištu gdje se nalazi kod gospodina Džihanovića. On se također oko ovog stečka izuzetno lijepo brine. Kao što vidite, izuzetno lijepo je sačuvan i također lijepo nam izgleda i što nam omogućava da vjerovatno će on još dugo biti sačuvan i omogućiti da predstavlja povijest Bosne i Hercegovine u onom pravom svijetu kakva ona jeste. Na području Bosne i Hercegovine imamo oko 70.000 nadgrobnih spomenika, a samo u općini Živince je 315 stečaka raspoređenih u 27 nekropola, dok je 13 pojedinačnih. Najveći broj ovakvih stečaka nastajao je u 14. stoljeću, prije dolaska Osmanlija na ovdašnje prostore. Pretpostavlja se da je isti slučaj i sa ovim nadgrobnim spomenikom. Ovaj ovdje stečak nema nikakvih natpisa, ali steci su inače kao nadgrobni spomenici. Vjerovatno podizali su ih bogati predstavnici bosanskog stanovništva koji u to vrijeme živio u srednjovjekovnoj bosanskoj državi. Da li su to bili samo bogumili ili predstavnici drugih vjeroispovijesti, nauka u tome polazi od činjenice da pored bogumila te nadgrobne spomenike su podizali i kršćani, odnosno i pravoslavci. Oni predstavljaju, odnosno ovi steci u najvećem broju slučajeva su nadgrobni spomenici bogatih ljudi iz tog perioda, odnosno pojedinih ljudi iz ovih krajeva koji su u to vrijeme predstavljali bogatiji svoj stanovništvo, odnosno bili predstavnici vlastele, to je feudalnih porodica. Uglavnom o nadgrobnim spomenicima postoje mitovi i legende, međutim za ovaj najveći stečak na području Živinica nema posebne priče, koja bi se prenosila s generacije na generaciju. On je tu stoljećima, a kome je tačno podignut, ne zna se. Inače, o nadgrobnim spomenicima, stecima postoje različiti legende, a o tome govore primjer radi da je to grčko groblje, svatovsko groblje. U našim krajima, ovdje posebno sjeveroistočne Bosne, karakterističan naziv za stečke jeste mramorje ili mramor, što u drugim prostorima naše zemlje imamo drugačije nazive kao što su kuća, zlamenje ili neki drugi nazivi koji se odnosi na ove srednjovjekovne nadgrobne spomenike. Na samo nekoliko metara od ovog historijskog spomenika nalazi se nekropola stečaka Trijebnik. Kao što se vidi, i oni su većih dimenzija. Izrađeni su od kvalitetnog kamena krečnjaka, što je doprinijelo da su i danas u dobrom stanju. 2 od ukupno 11 njih imaju i ornamentiku, odnosno označeni su simbolima. Na ovom stečku imamo, kao što se vidi, dvostruku spiralu s lijeve i desne strane. Također imamo gore do vrha rozetu, koja se ne vidi najbolje. Imamo 2, 4, 6 krakova. I sa lijeve i desne strane se nalaze rozete, s tim što s jedne strane stečak djelomično oštećen pa se on ne vidi, a ova s druge strane se vidi rozeta. Rozeta je u suštini cvijet, ali može nekada predstavljati i zvijezdu, sve ovisnosti od izrade, odnosno načina koji je neki od klesara, dijaka izrađivao određeni stečak. Ovaj historičar pojašnjava nam da zapravo rozete označavaju ljepotu nečega, a dvostruke spirale određenu vrstu zagrobnog života i ponovnog rođenja, kontinuiranog bitka i života duše ljudskog bića. Na jednom od stečaka je i ljiljan, koji je bio i simbol bosanskih kraljeva i vladara iz srednjovjekovnog doba. Kao što je u današnje vrijeme nadgrobni spomenici ovise od bogatstva ljudi, tako i u tom vremenu od simbolike, načina izrade, ljepote izrade, ovisi koliko je koji od predstavnika, odnosno onih kome je podizan taj nadgrobni spomenik, bio bogat ili siromašan.
svi ovdje steci, već sam zaboravio reći, su šljemenjaci. To jest, izgledaju ovako u obliku pravouголnika i završavaju se u obliku šljemena, što je opet jedan od znakova u obliku kuće, što predstavlja, znači, kuća za drugi svijet.